Kapal pesiar asal Inggris, Pacific Eden, tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sabtu 23 Juli 2016. Sekira pukul 9.00 WITA membawa sedikitnya 1.403 turis asal Australia. Sejumlah wisman asal negeri Kangguru ini mengaku sangat suka dengan keindahan di Indonesia, khususnya kota Makassar. Memanfaatkan satu hari di kota Makassar, para turis ini akan mengunjungi beberapa destinasi wisata, misalnya Pantai Losari, Permandian Banti Burung, hingga ke mall. Oh, do you like Indonesia? Yes, very much. You come Indonesia the first? Yes, I have many times. Both of us. Where did I come from? Australia. Why do you propose to come here? Why? Purple, yes. I come for a nice holiday on a cruise there. Do you like Indonesia? Yeah. We come all the time. We go to Bali. Do you like Indonesia? It's lovely. The people are beautiful. Ira, Fajar TV.